بیریار نوام چۆمسکی یەکێک بوو لەو ڕووناکبیرانەی یاداشتێکیان مۆر کرد تا تورکیا کۆمەڵکوژی کورد ڕابگرێت لە وڵاتەکەدا. دواتریش سەرۆکی تورکیا چۆمسکی گونابار دەکات بەوەی هاوسۆزی تێرۆریستانە. ئەی لە بەرامبەردا ئەم بیریارە چی دەڵێت؟ ڕابیندۆسکی وتوێژێکی تایبەتی لەگەڵ نوام چۆمسکی کردووە و لەم راپۆرتەدا باس لە هەستی خۆی دەکا لەسەر بەردەوامی شەڕەکان دژی کورد لە تورکیا و سووریا و عراقیشدا. سەرۆک کۆمارە ترکیە ڕەجەب تایب ئەردۆغان بانگ لە ناوم چامسکی دکە کو بچیتە ترکیە و تێرۆرە بچاون خۆ ببینە. چۆمسکی بەرسڤا ئەردۆغاندا و گوت کو ئەو نە لە بەندا و خوێندنا ئەردۆغانە ji بۆ بچیتە ترکیە. چۆمسکی ڕۆنیە ددە سەر تاوانن لە دژی کوردان. رنگا روش بو سالên 1990 vegerteve ku zor dijwar bûn, nizîkî 50,000 kes hatine kuştin, 3,500 bajêr û gund hatine wêran kirin. Her cure eşkenceyek ku bête bala mirovî dihate kirin û bi hezaran kes ji malên xwe derkeftin. Pirsa giring ew e hevalbendên Tirkiye, Amerîka, Awropa wê bikarin giraniyê li ser Tirkiye danin dakiryarên leşkerî bi dawî bîne yan ne? Divê ew van kuştinkariyan û qedeğekirinan bi dimahîk bînin. وەکی چامسکی دەبێژە هەڤاڵبەندن ترکیە بەرێ خۆ بە ئالیە دن ڤەدکن دەمێک و مەسەلە دبە لە سەر کوشتنا کوردان یان جی بەحسا مافن وان. لە ساڵên 1990 da kuştin dest pê kir û rewş ji niha gelek xirabtir bû. Hevalbendên Tirkiye nebtinê sengî li ser Tirkiya bikarineyînan lê alîkariya wan jî kirin. Washington nizîkî 80 sedê ji çekan da Tirkiye. Çend kuştin zêdetir dibû, şandina çekan jî zêdetir dibû. Li serdemê Bill Clinton çekê bû Tirkiye hatî şandin pitir bû ji serdemê şerê sar. Gelo di çawa helwestek ête helgirtin, demê di hundirê NATO da bixwe alozî hene. Caran ku tiştê çê dibûn nedhatne bawerkirin. Li sala 1999 NATO kombo nekir. Li ser vê yekê ku çawa van tawanan bi dawî bînin, li heman dem da tawanên xirabtir di nav NATO da çê dibûn. Çamskî dibêje ku Kurd hêza pêşiya niha şerê Daeş diket, lê dîsan wekû terorist tên dîtin. Tirkiye êrişî Kurdan dikit û piştgiriya Daişê dikit û her wesa piştevaniya Ennusra dikit ku ne gelek cudaye ji Daişê. Hevalbendên Amerîka, Siûdiya û Qeter bi fermî piştgiriya Nusra dikin. Ennusra di civaka nêfnetewî de wekû komeleka radîkal hatiye nasîn û ew nehatine daxwazkirin bo konferansa Cinêv. Piştî çend hefteyan, Sûriya dikevîte sala xwe ya şeşa ya şer. Gelo danûstandinên Cinêva wê bibe sedema rawestandina şerê Sûriyê? Ez hêvî darim. Cinêv hêviyeka biçûk e bû Sûriye. Sûriyeyê hatiye wêrankirin û bi tinê hêviyek heye bû çareseriyê ew jî konferansa Cinêv e. Di vî demê hikûmeta Herêma Kurdistanê di qeyraneka diravî da ye, Nerîna Çamskî çi ye li ser Kurdistaneka serbixwe? Ez bawer dikim dema Kurdistana serbixwe di sala 1920 da bû. Diviya li wî demî Kurdistan serbixwe ba. Pêngavên giring û dûr û dirêj hene heta Kurdistan serbixwe bit, lê belê ez digel Kurdistana serbixwe me. Tevî ku gelek rewşenbîrin wekû Çamskî digel Kurdistaneka serbixwe ne, hêşta pêngaveka zelal nîne ji bo Kurdistaneka serbixwe. Ravindowski, Dengê Amerîka.